Pemirsa ya diastun kasus COVID-19 ring Bali sampun tedun, paiketan saking kepolisian, kantun rajak ngecen penguruhan majeng krama, mangde negepin protokol kesehatan utawi prokes. Tetujuannya mangde krama nenten ngeluputang prokes, sejeroning nambakin penglalah COVID-19 gelombang ketiga. Polsek Mengui ngelaksana yang patroli, ring genah parejana nima pupul miwah terminal Mengui. Puniki kemargiang sangkaning penumpang saning ranjing tur medal ring Bali saya nincap. Kapolsek Mengui AKP Nyoman Darsana Mausang rauh mangkin parikrama kepolisian Katincapang antuk ngulengang pendisiplinan prokes. Puniki mawinan paiketan dani nadunang anggotanipun utamanyane ring pasar, terminal miwah genah publik tiosan. Personel Samapta Polsek Mengui taler nyelehin ring genah parejana nima pupul minekadi ring patung Ramasinta miwah terminal tipe A Mengui. Ring terminal Mengui taler katureksain sangkaning parikrama penumpang sampun saya nincap pamekas antuk Jawa Bali. Sajeroning nambakin klaster anyar panglalah COVID-19, petugas nureksain pamarkin prokes. Asa punika taler polisi ngelingang mangde krama stata ngangge masker, nyaga jarak tur nguangsuh tangan ritat kala meparikrama ring jabo. Sampunang kantos metuang pupulan krama sanedangan ngelalahin COVID-19. Kauduhang majang penumpang sane tedun ring terminal Mengui, Kaaptiang ngunduh aplikasi Peduli Lindungi. Melarapan pamargin puniki Kaaptiang sida numbuhang rasa eling krama sajeroning laksana yang prokes. Kasih Humas Polres Badung Ibtu Ketut Sudana taler mausang, tatkala pariwisata kabungkah jantan sinarengan ring penegepan pemargin prokes. Ngenenin indi kepunike Babin Kamtibmas Desa Mengui, Aibtu ide bagus oke Dharma Putra nyarengang linmas miwah desa adat Irike, antuk ngelimbakang piranti masker gratis sinambi ngelingang pemargin prokes. Parikrama inucap kelaksanayang ring objek wisata Taman Ayun miwah lapangan Mengui. Kertanegara Bali Pos Meningayang.